السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح دوستان بخیر. دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی در این ماه شریف رمضان طاعت عبادت های شما را قبول کنه، گذشته های شما را رحمت و مغفرت کنه، در خاندان شما برکت زیاده گردانه. دوستان گرامی، کاروان خیر کمک به فقیران و مسکینان دوام داره. فاند پیشرفت با برادر ما تاج مسلم تصمیم گرفتند وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته 50 تا 60 عائله کم بضاعت، عائله هایی که فقیر هستند، مواد غذایی تقسیم کنند. درخواست ما از شما همین است که پهلوی این فاندهای خیریه باشین. الله سبحانه و تعالی در عوض شما را کمک میکنه. وقتی ماه شریف رمضان می آمد، پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم مثل بادی وزان کمکش به فقیران و مسکینان می رسید. پس من و شما اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنیم و تا جایی که توان داریم پهلوی مردم فقیر و مسکین باشیم. الله نگهبان دوستان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ассалому алайкум дӯстони азиз, дубора ба авиакасса проспект мир омадем. Амон касае ки бародар Таҷ Муслим ба шумо тавсия медиҳад. Ин бошад бародари мо Шодиёр аст. Хуб асти бародар? Тинҷӣ? Ассалому алайкум. Шукр омад ака. Шодиёр, гап бисёр аст дар интернет ки билетҳо хело арзон шудаанд. Шумо дар ин масъала чӣ гуфтанӣ ҳастед? Бале ака, билетҳо нисбати 3-4 ҳафтаи охир хело арзон шуданд. саволи дуюм ин аст ки бисёр шикоят аст. Савол не аниқтараш амин шикоят бисёр аст ки шумо авиакасса проспект мира ба зангҳо ҷавоб намедиҳад сари вақт. Ин чи аст сабабаш? Ба зангҳо ҷавоб надан сабабаш дар он аст ки якумаш таъсири мобилизатсия буд ки дар як рӯз мумкин 200, 300, 400 занг болиҳам. Дуюмаш ҳамин аст ки дар 24 соате ки мо кор мекунем ҳамаи вқадияши зангҳоро ҷавоб дода наметавонем. Хубтар мешуд дар WhatsApp нависам. Дар WhatsApp ҳам агар конкретӣ нависам хубтар. Мисол ака салому алайкум, дар числаи 20 ба ман Москва Душанбе даргоҳ. ё Москва Куллуб, ё Москва Хуҷанд. Бале. Не ин ки Да, ака беҳтарин. Пешниҳоди хуб. билет чанд сум. Ёк дигар ака савол мумкина Бале, насамдед дар ҳақиқат бисёр аст чунин. ва сеюм савол ҳамин аст ки оё Шодиёр ба шумо ҳам шикоятҳо ҳаст аз нафарҳое ки билет мехоҳанд аз кассаҳои майдачайда ва аэропорт мераванд ки ӯ билет нева ҳамаги як коғаз аст, ҳамин қати халос? Бале ака, ин шикоятҳо дар як рӯз набошад ягон 5-6 нафар шикоят мекунанд, чунки бисёр касое ҳастанд ки агар билет 10,000 бошад, билето 5,000 гуфта мефурӯшанд, аммо дар ягон баъза вай билет ҷойгир шудагӣ нест. Аз ҳамин ҳисоб бисёр рихе мардума фиреб карда истоданд. Ин чизам аст ба назар мерасад. ташаккур зиёд Шодиёр ҷон, худо хоҳад мо бо шумо будем бора навор мекунем. Ин навор буд барои бачаҳое ки обуначиҳои шабакаи Таҷ Муслим ҳастанд. нағз монед.